Kwande Mzansi, bizo lami ngithando Mahlangu, nginokhotso Mahlangu. Namhlanje siyathengisa zin24 bakwethu. Yeah. Sisefoway yabona bukwele kanganga. Akwandre. Yelele. Akhake. Ya akwandre mna kwethu. Sithokoza nangomna kwethu uyadlula lapha. Ukhamba nganasya. Sithengisa ingwani bakwethu. Akwandre ninjani pa? Yelele ngiyo. Ngifuna ukukhomba ngemva le ukuthi igcwele njani kuyaphuphuma. Mara ngeze nibone kuhle ngoba ilanga lingapha. Ya ungangihlola ku Twitter @thandomahlangu_, Instagram @thandomahlangu_. Mina kwethu istikara si 10 rand si1 ukuswipe siya swipe. Yilele mina kwethu ufuna ziphi? It's road the school or esincane? All right, the school naso. Bakwethu ngithokozile. Yilele. Ya mina kwethu bekasathenga istikara la. Namhlanje ngizithengisa nge10 rand. Zona zi20 rand. Ingwane zi250. Namhlanje zi201. Yes, nginikela abantu Christmas. Bizo lami ngikuthando Mahlangu.